Shillongni unit committee ni chini YTF ni ching president jongka chini borom gana Akhil Debormano bono koine kisa chini mona bagai working president jongka chini Disku Hori Jamatia tini yango tongo bono kisa chini mona bagai koine vice president jongka Abhishek Uchui bono present to belakan hambai vice president jongka Prashanto Deborma bono tongo chini mona bagai vice president jongka Biswajit Deborma hambai vice president jongka Anando Jamatia jadi attend tonghakai chini mona bagai koine Anand Jamatia secretary bisingo tongo Bharat Jamatia tongkai chini mona bagai koine engkai Shukla Deborma secretary belakan hambai secretary bisingo tai tongo Kanai Tripura sokolia engkai secretary bisingo और जगह तंगताई खरकसा तरणजीत त्रिपुरा वो जदि और मानदे तंखाय कोना सिमराबाय कोइने फाइनेंस सेक्रेटरी चंगजाखा सिनी फेलिसिटा देबर्मा वर तंखाय सिमराबाय कोइने ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी चंगजाखा साइमन देबर्मा आबनि यागलो मेंबर्स तंगो 31 जना मेंबर्स नु बिसिंगो तंगो हामपु जमातिया रोहन कलय पूर्णमोहन देबर्मा अमूल्य देबर्मा Hiren Deborma, Jackie Deborma, Ajit Jamatia, Badai Deborma, Tikel Deborma, Budo Jamatia, Bishwajit Deborma, Hoprang Deborma, Surajit Deborma,